Eblisib li apostol Pablo, no coexpochis yu aminkili kapabal rikin di Christ. Salihu Colosenses ut Filipenses, no kotzolok chirish li pabal ut sahil cholehil. Salihu Corintios, un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresiye lishtenamit utanakwan, li ratin tohjuah kuichi atinak sadikatyuam. Tsolok salisantilhu, rikin saralux. Lishpapal li Christ, han lishholumile katsolbal chiruli kutanain. Inkata shakchisar sakachol, li karut sakal ahel li kishtaw li apostol Pablo, nakyochi shik aran Damask. Aran kishtaw hun li khalak. Shpanak kishkhal lish nakhter juam, li kahkwi nasyal shkeshta kinkil li chakra, rikin lish kwanjik li kagwa Jesús sa lish juam. Ebli versículo 8 ut 9 reli capítulo 3 reli hu Filipenses nekeshye re naktkweechani li Christ ut tintawek rikin makwa rikin shtikila linchol linachal rikin li chakrab rikin ban linakwang sa shkaba shpam ankil li Christ halinachal rikin li Dios shpan li pabal ut li tawek manakshtaubal ribrikin li Christ lina atinakwili apostol Pablo arin ut nashtakobresiru li versículo 4 relihu Efesios capítulo 1 shbanak sikom jakusa shkaba li Christ rubelak shkokhlachik li ruchichoch renak santa ko ut magakap usbal chiru rikin shnimal karabal anawak naklihunghung keho kuyanam sikbil chakush ban li kagwa Dios rubelak naktakokhlak li ruchichoch an li santilhu yalk kere talainat koskuitzin mahun kela osh kulak sa shpena ruchi chochain chimaka tarahbal chimaka tashyalalil chimaka tarhah sikbil ku abanan achab bilo resh panunkil li arkwan nakulak chikosh panunkil chokre li apostol Pablo li kwankrik in li qakwa Jesús nashcholop chiku salihu Efesios capítulo 1:10 renaqtishbanu sa tsaqlohik rulikutan haan shaka bangil li Christ chishholomingil chishkhuni li kwang sa chosha ut li kwang sa ruchichoch ha anchak li rahom li qagwa Dios chanlen chak sa shtiklahik li ruchichoch nak li Christ ha li ta akwa bekhin kre chishkhunil abanan moko qakulubta maga nakabanu resh taubal li qalkolbal ut li kwang rikin li qagwa Jesús relik chichalak maga no kuru chishbanunkil lao resh kolbal qib Yal rikin ban li rusila li qagwa Dios naklao no koru chishtaw bal qibrikin li qagwa Jesús. Qabiaq li nashiqe li hu 1 Corintios 1:10. Yal shpan rusila li Dios nakwankesh rikin li Cristo Jesús. Hain ki shaqabag shpan li Dios choqaqkiol qanaleb choqshkioleba li tikil cholek hoku ishkioleba li santo blessing ut li kolbai. Hokambiet koskuitzin. Li kwang rikin li qagwa Jesús. Natiklachak chalen salish kubambil angel li qagwa Dios chirish chak li qakolbal nanume kahkwi rikin li qanawumut li qakihik sa musiqeh huakwi li shtiko bresingil ru li qachuam shban li qagwa Dios lina koshkauresi resh santo bresingil qib manak resh saqo bresingil qib tohretal naktokulak salilok alil salishkab kulunik li qagwa Jesús nak tokolek Hokambiat koskuitzin, nakliqa kolbal, natyola, ut naraqe kahkuidikin liqagwa Jesús. Ut nakla atutla inaqaku liqagwa Jesús aliqachuam, kwanqe chishkhunil resh taubal li kolbaib. Ut naktakulak li honala sa liqachuam, turuk shebal ruchbel li apostol Pablo, honasche Filipenses 3:9, ut tintawek. Makwa rikin shtikila linchol linachal rikin li chakrab. Rikin pan linakwang sa shkaba shpapankil li Christ halinachal rikin li Dios shpan li pabal.
Nakli apostol Pablo kishtauru, naklishti kobresinkil li kachol mukonataw mangta rikin li chakrab. Shbanak kahkwi li kagwa Jesus, naruhan chik ihok re, sashkaba li shbaba li khunkhung. Hokambi nakli khunak kwi chibe, re li kakolbal, han li kapabal rikin li kagwa Jesus. Kahkwi rikin li kapabal, no koruk chi aping uchishpabankil, li chakrab li kagwa Dios. Takarak li kadzolbal chiru li kutanain, rikin huli versículo li nakataw sa lihu Gálatas capítulo 2, versículo 20. Mokola inta chik chochokin, ha pan li Christ chochokwikin. Lincho am li kwang saruchi choch anakwan, kwang chik rikin nakning pab li ralali Dios, li kirahok kwe, ut kish ashte sirib sa inkaba. Katyalaka et kwas gwitsin, chishtakin kilish pabal li kagwa Jesus. Uchishpabankil nakakakwi rikinaan na koru chishtawbal li kakolbal. Di Dios Dios obtesin kakwe, dos ahonchik li kakahel.